Ibe byiza cyane kuri mwebwe mwese mukurikirana Full Stop TV hano kuri YouTube gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. Kanizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane aho muri hose. Tukaba twinjiye rero muri kakanya k'imikino, ariko mwibutsa ko niba utarakanda subscribe igihe n'iki ngiki kugira ngo ukande subscribe ujye ubashe kubona amakuru aho uri iwawe. Ni nako kandi ukanda akazogera kari ku ruhande kugira ngo notifications zijye zikugeraho uko wigendera uri muri bus, uri mu modoka yawe, aho uri hose. Jewe nitwa Faustinho, tugiye kubana rero muri aka kanya. Tugiye kugaruka ku ikipe ya Rayon Sports. Iyi ngiyi imaze iminsi itanga amakuru, haba mbere ya Covid haba nyuma ya Covid. Iyi ngiyi ntabwo ikibura amakuru. Rayon Sports kuri ubu ngubu rero niki kirimo ni byo twari twarakomojeho mu nkuru yacu itambuka, yuko harimo umwuka wo kuba ubuyobozi bwahinduka muri ikipe ya Rayon Sports. Uretse n'ibihano, uretse n'iki, ni ibintu rwose twababwiye bwa mbere na mbere hano kuri Full Stop TV ko ubuyobozi bwa Rayon Sports bugomba guhinduka. Nibyo biri kujya mu bikorwa rero kuri ubu ngubu niki kiriho. Uyu munsi hakaba hateranye inama, maze muri Rayon Sports hajyaho akanama kagiye kuba kitwa akanama ngishwanama. Akanama k'abantu bayoboye ikipe ya Rayon Sports karimo abagabo 7. Abo ngabo nta bandi akaba ari abanyacyubahiro bagiye bayobora ikipe ndetse n'abandi babaye mu buyobozi bwabo. Abo ngabo rero ni Dr Gagacondo Claude Emile, uyu numwe muri bo. Hanyuma kandi akaza Paul Muvunyi, uyu nawe numwe bayoboye ikipe ya Rayon Sports. Ni nako kandi kuri rutonde hazamo abandi bagabo bakomeye barimo Gacinya Chance Denis, uyu nguyu nawe yayoboye ikipe ya Rayon Sports. Akazamo na Makate Eugene, nawe numwe mu bantu bayoboye Rayon Sports. Hanyuma kandi akazamo Ngarambe Charles, nawe nundi mumwe muri aba bantu. Akazamo Ruhamyambuga Paul, nawe numwe muri aba bari muri aka kanama ngishwanama. Ni nako kandi hazamo uwitwa Muhirwa Prosper. Abo ngabo nibo bagabo bagiye kuba bari muri ako kanama ngishwanama. Ako kanama ngishwanama rero ntago kagiye gukuraho komite, ntago uko babyemeje bemeje ko kazakorana na komite, ariko twebwe twabibabwiye mbere, twababwira tuti aba bagabo b'abanyamafaranga babakire nibo bagiye kongera kuyobora Rayon Sports, nyuma yuko byavugaga ko nyine aribo bashyizeho bita Munyakazi Sadate, ariko ntibaze kunyurwa n'imikorere yiwe. Binahumira ku mirari rero ku munsi w'ejo akaba yarafatiwe igihano cy'amezi 6 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru Munyakazi Sadate. Kuri ubu rero bakaba bemeje ko agomba kuzajurira, yajurira agatsindwa, Rayon Sports atiyoborwa na wari vice president. N'ubundi muri ya nama twari twababwiyeho niko byateganywaga na mbere yuko ibihano biza, yuko uwo bita Muhire Jean Paul agiye kubyimba ikipe ya Rayon Sports nka president muri ibi bihe. Muhire Jean Paul akaba yarabaye umubitsi, ni ikipe yarabaye umubitsi rwose muri Rayon Sports, aza kwegura, yaje kuba president wa Gikundiro Forever yunguyu rwose no mu mwaka ushize. Hanyuma kandi akaba yaraje gushyirwaho na komite ya Sadate ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 2019, nibwo bamugize vice president wa mbere w'ikipe ya Rayon Sports. Uyu Muhire Jean Paul rero akaba ari umwe mu bantu bagiye bevoriwa gake muri Rayon, batuje, nta rusaku, nta kina, mugabo rwose bivuga ko azi ubwenge bwa business, ariko nyine aho ngaho nyine birumvikana. Abantu bamwe bavugaga bati nta kivumbura azayobora Rayon Sports. Urabona ko rero bigezweho muri rusange. Nibyo ngibyo, ibindi tuzakomeza kugenda tubigarukaho mu nkuru zacu zitaha hano kuri Full Stop TV. Kandi subscribe, byo tuba twarababwiye murabibona ko biza. Hanyuma mwebwe tujye twibanira 5 kuri 5. Thanks for watching. Nitwa Faustinho.